head frame that is rather unusual, but that is linked to the very specific situation at this shaft. Drüben auf der anderen Seite ist auch this open shaft, and that inside section where the shaft started to move to one side. In 1987, refurbishment was being done to the old concrete line, which was taken out. Now we have kind of concrete tubing being connected to each other in order to act as a shaft. So that's the Fördermaschine. Niimoodi saetakse tihke seinast lahti. Siin käib siis kihtide tegemine suuremateks tükkideks väiksemateks ja kõik käibki siis suruhaamritega. Kui ta nüüd kaare sisse lõikab, siis ta teeb augud ka, näed, tükk-tükk. 3 auku teeb sisse, nende aukude abil pannaksegi need plaadid vastusele. Nad ei tee neid sinna. Nüüd on maa sees sellist värvi. Hispaaniast pärit. Ja eriti huvitav on siin päikesepatarei. Disain.